Gukinya kwa ngari ino ya maabitha a borithi muciini wa ciana wa River of Joy iria iri mwe kaunti ya Kirinyaga kuratiga aria mari nja wa thingo cia guku na ciuria no kuri ciana cia mucii uyu ni iramenya ikombe riao ni ria ibaiba. Maabitha aya kuma ceceni ya borithi ya Wang'uru matharitie mbica njuru iria muingi ukoragwo nayo igie maabitha a borithi na njira ya gutanahira ciana ici. Na tungeomba wananchi wasifikirie polisi ni watu wabaya tu. Polisi ni watu wazuri, wanaweza saidiana na ninyi, na hii ni moja wapo ya njia ya kuonyesha ya kwamba polisi wako na utu ndani yao. Kama watu wako na shida, hata nao wanahisi hiyo na wanaweza kuchanga na kujinyima na kukuja kujiunga na watoto kama hawa. Maabitha aya makiuga ti kuingihirwo maingihirwo muno, no ni kiria kinini mona maragayana na aria matehotete, na uteithio uyu watukanirwo na uria thirikari nene iraheana makona gia kuria thiku ciganona. Maofisa wetu hapa Wang'uru walijipanga, wakasanya kidogo pesa kidogo ile walikuwa wanaweza kupata kujinyima ili waweze kukumbuka watoto hawa. Na sisi katika sub county hii tuko na households karibu 1000 ambao wanapata hiyo shilingi 1000 kwa kila wiki. Mwerutira muri na mecii muri na maundu ihinda riri ni kuritu no muona muke munyitanire na ciana ici riria turarigwo gutiri muthenya ingihota guthie ngihoya hoyaga irio kwa andu no uria Ngai aramuringaringiri aramurehe guku ni giko kigegeti andu na gikagegia Ngai. Maabitha aya ni moritie andu a wendi mwega mathie na mbere na kwirutira kuhothera aria mahinyiriirio mahinda-ini maya murimu wa COVID-19 uthararitie mihango yao muthenya, kwa sababu jinsi ambavyo tumejua na serikali imetoa habari, ugonjwa bado tuko nao na wananchi bado wako na matatizo. Kwa hivyo tukipata misaada zaidi, nadhania wananchi wetu watapata kunufaika zaidi. Hata maofisa wengine walilelewa katika children's home na wamesoma wakafaulu, wameajiriwa kazi ya polisi. Micii ta ino ihokaga uteithio wa andu a wendi mwega aria kaingi maumaga kanitha-ini na macukuru, na thutha wacio kuhingwo maraikara matoi no kumagenera. Ngiribotera Inooro TV, njitagwo Gathoni Wanjihia.